abusia ye wo anhyira ho me di the war prophet Gideon Ofori asiedo enne anopa mi bisa wo hwan ne wo self wo ne de wani chia na wa osu wo self ne de wa ware wo ka kire na wo ka kire se wo ba be ware a na akodi wo nkonkonsa kire be ma ne se wo yo ba adwamani wo self ne de wo kwabro kire na wo de wa duro so se wo passport na nimu na ni berima woni no self wo self ne de wo ne te asori dem na enhyira ba wa bra ba ma no wa kare 19 tibu hono woni no self ma me bia woni na ho so wo no self ni nipa woni nam aya hwede wo ba ewu yie wate aya to so je enipa eya dan enti enipa wo ho no mo no ye nsuro nipa wo self ene dia de papa e ba wa bra ba ma no wo botu wo self ne dia wo de ukoba ya na do se enhyira bia ma wa bra bom wo self ne dia wa ware a wo ngo ya wo ka kira ne wo serew woni ne wo self hwo ho so yie so je nipa bi so ka nipa be ni ho na wo self wo nyina na wo nenam no ene ma wo nyina wo nyina be ma wuti wo nyina ne pempa go bi e cha wo ne fa ko. God bless you.